Yes, reka mbifurize ibihe byiza cyane bakunzi ba Mutarama TV. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza, nizere ko mwagize intangiriro nziza z'iki cyumweru twatangiye. Turi ku itariki 25 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe muri ano makuru ndetse n'ibiganiro byacu by'umwihariko aho tugiye kurebera hamwe amakuru akomeje kugenda agaragara, amakuru akomeje kugenda avugwa. By'umwihariko turaza kwibanda ku bikomeje kuvugwa no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndaza kugaruka by'umwihariko ku itangazo rikomeye cyane ryaje gushyirwa ahabona n'uyu mutwe wa M23 waje gushimangira ndetse wongera no gutangaza mu buryo bukomeye yuko by'umwihariko nta ngabo na zimwe z'abacanshuro cyangwa se mu bundi buryo busanzwe z'abanyamahanga zizongera gufatirwa ku butaka bwa Kongo. N'uyu mutwe nyuma zikaba zava ku butaka bwa Kongo amahoro. N'ubutumwa bwashyizwe ahabona rero nyuma yuko hamaze kugaragara yuko haba hari abandi bacanshuro bakomeye cyane bivuga ko bakomeje kugaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye bigenzurwa n'izi nyeshyamba za M23. Murabyibuka ibyabaye by'umwihariko mu mezi make yashize ubwo ingabo z'abanyaromania z'abacanshuro zanyuraga ku butaka bw'u Rwanda nyuma yo gufatirwa mu mujyi wa Goma, ariko kandi bongeye gushimangira bavuga yuko rwose ibingibi bitazongera kubaho nyuma yuko uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kugerageza kwangiza by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye, rukomeje kugenda rwangiza ibyiganjemo ibyari ngombwa yuko n'ubundi bigomba kubageza ku masezerano y'amahoro nk'uko bikomeje kugaragara. Hanyuma ndakubwira ko muri RDC nanone abapolisi bagera muri babiri barimo komanda wa station biciwe rero mu mirwano yabahuje na twirwaneho nk'uko bigaragara. Turagaruka kandi by'umwihariko kuri minisitiri w'ingabo wa Mozambique uri mu Rwanda mu ruzinduko rw'iminsi 3. Hari byatangaje aza no gushimira u Rwanda ku byo u Rwanda rukomeje gukorera iki gihugu cya Mozambique nyuma y'uko u Rwanda rwakomeje gufatanya n'ingabo z'icyo gihugu mu bikorwa bigendanye no kwamagana cyane cyane ndetse no guhanga n'ibikorwa by'iterabwoba by'uriya mutwe by'ira mitwe igiye itandukanye yakoreraga mu gihugu cya Mozambique. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nyamuneka reka ngusabe gukanda subscribe kugira ngo ube wa mbere mu bazajya badukurikira cyangwa se mu bazajya babana natwe 5 kuri 5. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, by'umwihariko ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Niba uri mu Rwanda ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza cyane ndetse nkwifurije kumererwa neza. Niba udukurikiye kandi uherereye mu bice bigiye bitandukanye by'umwihariko nkwifurije kumererwa neza cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nyine pyonda kwanditse sabone kugira ngo ube wa mbere mu bazajya badukurikira cyangwa se mu bazajya babana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu. Ikaze kuri mwebwe mwese rero mukomeje kudukurikira, ikaze kuri mwebwe mwese mukomeje kubana natwe by'umwihariko muri ano makuru dukomeza kugenda tubagezaho cyangwa se dukomeza kugenda by'umwihariko tubategurira. Reka aya makuru rero by'umwihariko tuyatangirira hano ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi barabyibuka inkuru ziganje mwiza abacanshuro zakomeje kugenda zivugwa cyane, yemwe uburyo bagiye banyuzwa ku butaka bw'u Rwanda, uburyo bahambirijwe ikibuno mu amaguru ndetse bakanasabwa kutazongera gutekereza kugaruka ku Rwanda ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibingibi birasa n'ibyongeye kugaragara nyuma yuko hari hamaze igihe havugwa yuko hari abacanshuro biganjemwo abo muri Blackwater muri Amerika y'Amajyepfo bari bamaze igihe bagaragara cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba cyangwa se bari bamaze igihe bagaragara mu bikorwa bigiye bitandukanye. Amakuru akomeje kutugeraho rero muri karukanya akomeza gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko intambara ikomeje kugenda igaragara kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo yongeye gutuma bamwe mu bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo bavuga yuko abacanshuro bakomeje kugaragara ndetse bakomeje kugenda by'umwihariko basa naho bateza ibibazo bigiye bitandukanye. Twifashishije rero byo butumwa bwamaze gushyirwa ahagaragara n'uruhande rwa M23 bongeye gushimangira ndetse banagaragaza neza yuko rwose bakomeje kwamagana ibitero biremere cyane, ibitero bikomeje gutuma ibintu birushaho kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Bageze bati turamaganira kure rero ibitero by'abacanshuro ndetse aho bakomeje kugaya ibitero biremere cyane bikaba bikomeje kugenda bituma abakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bakomeza cyane cyane
kubangamirwa n'ibyo bitero nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi ngibi kandi bigaragaye nyuma y'uko kugeza ubu ngubu nyine ibiganiro bikomeje Doha muri Qatar, ariko nanone hakaba hongeye kugaragara icyo twakwita by'umwihariko ibitero bikomeje kugenda bituma hasa naho ibi biganiro rwose bidafatwa by'umwihariko nk'ibiganiro bya nyabyo, dore ko ibyo biyemeje n'ubundi bakomeje kugenda birengaho. Ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi rero bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye kuvuga yuko bitandukanye nk'uko byagenze nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru, nta mucancuro uzongera gusohoka mu mutekano muri iki gihugu, nyuma y'uko rero bakomeje gukoreshwa by'umwihariko mu kugaba ibitero ahantu hagiye hatandukanye, cyane cyane hanatuwe n'abaturage. Ni mu itangazo ryashyizwe ahagaragara by'umwihariko ku rubuga rwa X yitwa Twitter ku munsi w'ejo ku cyumweru nimugoroba, AFC yavuze yuko imenyesha igihugu ndetse n'amahanga ko kurenga ku bihagariko ry'imirwano bikorwa n'ibiro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa rikomeje ndetse rikomeje gutera inkeke. AFC yanditse igira iti kuva saa sita zuzuye by'umwihariko kuri iki cyumweru itariki ya 24 Kanama 2025 izo ngabo zigizwe n'abacancuro b'abanyamahanga ziri kugaba igitero by'umwihariko ibitero bikomeje kwibasira uturere dutuwe cyane, uduce twa Kadasomwa ndetse no mu nkengero zaho, ndetse n'ibirindiro byacu bikaba bikomeje kwibasirwa. Yongeyeho ko kandi ibi bitero byahitanye abantu benshi ndetse bituma abandi benshi bava mu byabo bahunga ibisasu biri guterwa n'indege zitagira abapilote nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ihuriro rya AFC kandi ryongeye gushimangira ko ryemeje kurinda abaturage ndetse no gukuraho icyabahungabanya uhereye aho rero gikomoka, ryongeraho ko kandi nta mucancuro kuri iyi nshuro n'ubundi uzasubira iwabo amahoro nk'uko byagenze ubwo bari Goma. Bagize bati kandi bitandukanye n'ibyabaye i Goma, aho abacancuro babarirwa mu magana bemerewe n'ubundi gusubira iwabo by'umwihariko badahanwe nyuma yo kwica abenegihugu bacu, ibikorwa byabo n'ubundi bishya by'ubwicanyi ntibizabemerera n'undi gusubirayo mu mutekano nk'uko bigomeje kugaragara. Reka ndabibutse ko mu mpera za Mutarama ubwo no kwezi kwa mbere y'umwaka 2025 nibwo abacancuro barenga 280 bakomoka muri Romania barwanaga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo banyuze mu Rwanda basubiye iwabo bava mu mujyi wa Goma nyuma yo gusubira yo gusabirwa inzira. Aba bacancuro by'umwihariko bo mu mitwe igitandukanye yo muri Romania bafashaga ingabo za leta ya RDC kurwanya uyu mutwe wa M23. Birasa naho leta ya Kongo yiyongeye kugaragara by'umwihariko nk'iyatakaje ndetse by'umwihariko niyahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye nk'uko amakuru akomeje kugenda atugeraho abivuga. Ibi byose bikomeje by'umwihariko bikomeje kugenda bituma abantu benshi bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kuzamba ndetse no gufata indi ntera. Aba bacancuro rero bongeye kuvugwa mu gihe hamaze iminsi havugwa ko guhera by'umwihariko mu mpera z'uriya mwaka ndetse no mu ntangiriro z'uyu mwaka aribwo leta ya Kongo yongeye kugirana ibiganiro n'uwitwa Eric Prince uyoboye sosiyete y'abacancuro izwi nka Blackwater mu rwego rwo kugira ngo bongeye kugira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bigiye bitandukanye byo kugerageza kugaruka kurwana no ku butaka bwa Kongo. Icyakora kugeza magingo aya niyo makuru ashimangira ndetse kanemeza neza ko abacancuro bakomeje kugaragara, nubwo natwe twakomeje kugenda tubivuga ko muri Kivu y'Amajyepfo abacancuro bamaze kugenda bagaragara. Abapolisi babiri ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishwe kandi mu gitondo cyo kwa gatandatu ushize ku itariki 23 Kanama mu gace ka Maheta muri teritwari ya Mwega muri Kivu y'Amajyepfo by'umwihariko nyuma yo guhangana n'abarwanyi b'ihuriro ryatwirwanaho ndetse na Gumino nk'uko bigaragara. Amakuru aturuka muri societe civile avuga ko ibi byabaye mu masambi za mu gitondo muri ako gace hagati ya Maheta ndetse na Mikungubwe nk'uko rero bitangazwa na Actuality Sud. Abakozi ba societe civile bavuga ko ihuriro ryatwirwaneho Gumino by'umwihariko Android ndetse na Raditabara hamwe n'abafatanyabikorwa babo bayi 23 berekezaga mu misozi yo muri teritwari ya za Uvira, Fizi ndetse na Mangega kugira ngo bakomeze rero ingufu zabo
banyura by'umwihariko mu midugudu ya Mahita ndetse na Mikumbubwe mu murenge wa Itobwe muri grupuma ya Bisijudigi. Nk'uko bigaragara, Kevin Bwija, umuhuzabikorwa wa sosiyete sivile kuri Axe ya Uvira Fizi, yagize ati muri aba bahohotewe dufite komanda wa sitasiyo ya polisi ya Itobwe uzwi ku izina rya Kapinga Lorenzo, umupolisi uzwi ku izina rya Kabambi Elwenda ndetse n'indi mibiri myinshi cyane ntiraboneka kugeza ubu ngubu. Undi yongeye ati usibye komanda wa sitasiyo ndetse n'umupolisi, undi yajyanywe mu bihuru. Aba bavuga ko kandi bamagana ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeje kugaragara, kandi basaba ko rero hubahirizwa byimazeyo ihagarikwa ry'imirwano ndetse no kurinda abasivile mu kariya gace k'intara ya Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru akomeje kugenda atugera bivuga, cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ibi byose kandi bikomeje guteza umutekano muke hano muri Kivu y'Amajyepfo, bikaba bikomeje gutuma bakurikiranira hafi ibibera ku butaka bwa Kongo, bavuga yuko izi ntambara zikomeje kuzambya ibintu. Mbashimire, tugaruke mu kanya.